nĩ atĩ Minista wa ũtungata bwa mũingĩ Geoffrey Ruku nethirĩte nende akimeneria gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga kumana na mĩario wera yonekete kwithirĩkĩrĩte mũthutira yo mũingĩ nthĩũrũne akionekana kwithira kimenerwa nene kumana na mĩario yawe ĩraigĩkene agĩkara yakawĩrĩrĩtwe kĩa ũra warĩ Prime Minister Mũtũtigi Raila Odinga. Ruku hariuwa eti mituo ya nto Mount Kenya no ende mituo ya nto batino muntu ndene iyo. Ni ukweli hapa mbele ni Mount Kenya, lakini hiyo tabia ambao wako nayo, hiyo sio tabia na desturi ya watu ya Mlima Kenya. Hiyo ndio tabia na desturi ambayo tunaona gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akiwa nayo. Hiyo sio tabia na desturi ya watu ya Mlima Kenya. Hiyo ni tabia na desturi ya wakora, watu ambao hawana utu, watu ambao sio wangwana, watu ambao hawezi kujua familia ya kiongozi ambaye amefanyia Kenya na Afrika mzima kazi ambayo inajulikana ya demokrasia, ya good governance, ni ya kutetea watu wa Afrika, ambaye amepongezwa na dunia mzima, amepongezwa na president wengi katika dunia hii kona tofauti. Huyu gavana na kiongozi wake wako na tabia na desturi ambayo iko sio yetu, na tunataka kumkemea Mutahi Kahiga na rafiki wake Gachagua. Tumkemee kabisa. Hawezi simama kuongea maneno chafu ya kiongozi ambaye mwenda zake Raila Odinga. Kongina kuni ate abitha wa KDF Murungene gĩcigo-inĩ bunge kia Gembe North na icumirĩte na kwithira akiruta mukana kĩbaraba kweria na kuthwania no bethire bagio kumana kĩmũtaratara yoyũkania bwa maabitha ba jeshi burabonekete kwithira bogita na mbere na chokete ethira gĩkatha mbĩombithi no ntubo kwithira baicumirĩte na namba inene kwithira bakio kwa mũtaratara-inĩ yo agieta ati batamba kwithira bakiandikithia mwari nyomwe. Hujapata changamoto zote isipokuwa kuna wale ambao walijaribu wakakuja mapema na wengine walikuja baadaye, lakini tuliwapatia fursa wote. Lieutenant Colonel Barasa no tongoretie manto megia kwandikithania abwa anthaka na kiri gikosi ikia jeshi ntugo ya muthi tereche Gembe North na ara arutite mukana kiri antu obara omba kwithiro bana mubango wa kuthina mbere na kureta manto megia umia akiuga gikosi kia jeshi kiyochania utheri na utire muntu abateri kwithiro kithina mbere na kwenerwa imuntu wonge akiragwa ate na kwenda kumwandika kiri gikosi kia jeshi. Jeshi huwa haitishi hongo na ichukui na haipeani hongo. Kwa hivyo ninawafahamisha kwamba wale ambao watakutana na watu wengine, vile tunajua kwamba kuna wakora ambao wanajifanya wao ni wanasajili watu katika vyumba vya burudani, mahoteli na chini ya miti, au sio KDF. KDF wanafanya recruitment hapa, na tukimaliza hakuna recruitment nyingine ambayo inaendelea mahali pengine kama sio hapa uwanjani. Na wale ambao watapata watu kama hao wakiendelea na usajili kama ule, na wasihi ya kwamba waweze kuripoti katika kituo cha polisi ama kambi ya jeshi ambayo iliyo karibu. Amwena ogo kinya gwethirotire mwana mwari aronekana athi na mbere na kugeria agire untobobo bwa manto mege kwandikwa kiri jeshi kulingana na Barasa aliuga jeshi na vile tunavyojua pia nayo ni ile kikosi maalum ambacho kinazingatia viwango fulani ambavyo vinatekelezwa katika wakati wa usajili. Kwanza inakuwa ni mambo ya academic credentials na grades. Then kitu kingine ni mambo ya medical standards ambayo ni viwango vya kijeshi, na pia ule upande wa physical fitness. Na huwa tunaelekezwa ama kuwa guided na vile vitengo na conditions ambazo zimewekwa. So wale candidates ama wale vijana ambao wanakuja kwa usajili ni sharti wapitishwe katika viwango vile. Haitegemei ama kubagua kulingana na jinsia, ama wale candidates wanapitishwa sambamba
wawe vijana ama wanaume ama wasichana, wote wanapitisha katika same conditions, na wale ambao wanahitimu bila shaka huwa wanapata nafasi kusajiliwa. Kuma Chukuria primary ya Morongene Ngebe North, Peter Class, Chabari. Tugita na mbere ni ati makarika ya murimu ya nyimba ya Nyonto yonekete kwithira yongelekete anene kaunti-ini ya Embu na arae kuru muno baba ithi ba kurombwa kwithira ba kuthimwa kuribwo kendo tanganira na murimu yo. Kansa ya nyondo kuri atumia ni ongererekete na gikiro kinene muno thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni kuringana na Jacinta Rwamba uria urugamirite ruvonge rwa arwaru a kansa thiini wa thibitari ya Embu level 5. So breast cancer ni etongoretie thiini wa Embu. Out of like 1800 patients tuonete minor cancer, around 300 makoretwe breast cancer. Guku agitwereithagia maundu maria mangituma ugwatwe ni kansa ya nyondo we mutumia wana kana mundu murume. Tasiria irongerera chances yaku cia kugia breast cancer. One of them ni hormonal. Kwe hormonal ni riria mutumia kana mwiritu ambiriretie periods at a young age. Riria mutumia akinyetie menopause at a later stage. Riria mundu muka especially during menopause atomagira dawa cia hormone replacement therapy. Angete family yenyu na mundu aina anakorwa ina thina yo ya breast cancer, ndio ingine mirire kuria processed foods, gwikarande utaina undureka, kugusia thigara kana gutumira njovi kwa wingi. Na varia eritu a miaka ya nthi matarathi thibitari kuthimwa. Screening neto koreto to create awareness ya mundu ndageterere nginya riria ugakora wina symptoms ni kenda urorwe nyondo, but unfortunately as much as andu aya akuru kana ya akuru tuyenu improvement kidogo tu, lakini the young generation bado tuteyonu makienda ku embrace guka kuthimwa. Na uguo engi ao makamenya ni arwaru riria mari acerere uvotekekanu wa kuvora uri nthi muno. Thimitwe kansa ni kuonekana tene, lakini riria tathimitwe urauka maybe stage 3 or sometimes even stage 4, na treatment yayo uroneka ni complicated na te guaranteed for cure. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kongi na kuni ati mulwamiri wa bodi ya nchobio wa kaunti ya Meru nwegitonga kubunekete muchemanio na aritingwibo kenda kwithira bakiariria mitaratara ira imberejo ya kwithira bakia na license cha wendia bwa nchobi ira yetekeretwe akibaraba kwenda kwithira bakiambiriria biashara ine kwithira bakirinio kibaraba ethirite bai biashara ine iyo. Ndi musemani wetu ya narua uni ni kuromba antu betu bonde barabarita biashara kuhusu mantu ya wendia bwa nchobi that barabonde akuru tukenda intobi kariu ati Huduma Center rabete ku renew license yao tukenda license yaku original license yaku 2025 liquor license iwe kenda kana mandatory ati Huduma Center tukenda kibande kyaku identification card yaku na kina rieto kibanda yaku genda tuona niwe mwene premise yu na tuona ya witani na license yu tukenda renewal ya 1000 iro batu ito ekira cooperative bank uketo thengera muntu mbeca cash kairi na inde gure kairi muntu roke mbili na nenkanire mbeca cash kesi te unte methikirira office-ine kwa ninga ku dismiss tafadhali na tikwenda uya na mantu ta yau. Fourth muntu mweru no etare ngirije cooperative bank. Fifth okay na rieto ra sub county rambe ekwiri kana premise ekwiri either maybe for example okay akwitho premise eku ni Mirwiri okay yokua sub county kwa maybe a Monument North tukenda rieto ra market irambe ekwiri ketha tu for example ko yokua woni sub county rambe ekwiri ni Monument North tukenda ringi no yetu irambe kwa market ine either igitimbine kana iri Gakoromone kana iri Makutano. 7 tukenda rito ra biashara eku itha mimbi yetu irambe kwa irito Karumaindo mba kana irito Mindi City mba kana irito Chekimeti mba
kana ri tunya 7-11 mba 8th kintu kira antu betu bateta bakireta sana this time round, and we are strict for it the way I have told you that watu innovation ya miru ye tukenda plot number lazima utiri muntu ukae wa license atumbite ku produce plot number either with renew eku kana grant make sure kuleta plot number eku ya mwisho ukareta namba eku ethimu lazima ithore functional no turia twakwenda mucemanio kenda tumba kwandikira message Katho cia mwanya no tubo kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja tucokerete nyuma ya kaita ati kuraya ugeta kuraya. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Teke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. 96.4 WFM Maua Kangeta Isiolo Kianjai Mudhara Ruire Mkobo Mutindwa Okangangi Mekindori Marimanti Chuka Chogoria Kunde Normore Rwa Ameru. Si niliwaambia? Halo, niletee kama kawaida. Kama
sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kathosha mwanya no tuba kwethira wetete mbere na kromira ndeto cietu cia wiru thaa mwanja tuchokere na riboti ya mwanyera tubanganiritwe mwandiki wetu wa ndeto Nicholas Chabari nthaka cia uranimbi na kiye chunje kia mbere na aramurikite mituo ya nthaka ira yonete kwithira igita gitiyo kyo na rababa ingi batete skuru na kwithira bagio kuma ibaruene kionto yotwamira na bangi kwithira bagio kuma urithine. Boy chaundi kura ngenda tumbocokanĩria boy chaundi kuma kirimo mbere gwa nthiguru na mubanganire gwa amurungu wa kiumuntu kwari ntomurume atuike mutongeria agwa mtu mwekuru kuma kibibilikale mwana wa muthakani wa mwene mucie kana wa kiongo kia mucie murungu na aturitane atwira ntomurume we kiongo kia mtu muka kuwa antu baekuru kinya baka empower bonka arubate on thiguru tumbo tura boya carrier generation in ntomurume amwe nogu mubanganirie ujo gwa amombire no akokuthi na mbe na kutharuka na kuonekana ukiangaratana uturoni ibwa ntuguino boy child ukawatire muntu mwari kuna mantu yamwe atiumba muntu mwari ikadmwari ari okwirawa ari otetheracie ende mantu thaiya kwalukana ndinkuona akana bari na nyana ekuru baitetie muno kwatuika arume nabo kabaitete baki insacia baki nama at the end of it kwatuika community ute sauti mtu murume ekuibekana ntikumenya where we are heading as a community na iuni thinene na irikuo mwana wa mweje ende nonekanite akianjiria akura mantoni maingi na kuonekana ataka akunywa nthiguru gutari na mutaratara omwega agwake nonto mwana wa mari na anjiria gukirwa abonene na kwithirwa akirwiriro abonene ta kanisene ni shida ana baba yeye ta kanisene kinya yuthine utibethera baikuo na antu beto bonde antu bonde nao bambirite kwaria mantu ya ngauchao ngauchao ndiambirirwo kuma rito thoma 19 kithumba na ara nyuma na ara mwisho mwanga thai ni ngauchao kana kakaeye nikolanite sana nontu skuru yongwa ino kuje urona basi nivo vere mantu na wamba of which basi nivo vu wamba watu kaezo bangi ba watu bakaendo mithatene at the end of it kwatuka community ute sauti mtu murume ekuibekana kinya kanisene atucemanija kanisene ekoro ni mana uja thatu kanisene lakini akoro 30 kwende antu arume kumba kuru mwankaba nini ibo letu ngwecio mantu yana ba yeye ta kiulana oya community wathirima ana ba yeye actually baitete bakindimia kwangaratana guko kwa mwana mweje na kwaga amwerekera kurejania na magwati mwanya kinya makimyombire na gutigira akinya muturire wa antora na mugongo kithiana mbe na kutharuka na gethe murume athaki na ari mumba gwathie mantu amai muno arume bakawatu mantu akuimena akona uturo butina batigwo kona bakethie mantu atigwirite ibo ndo kuona nyetu na single motherhood na community ne ndo ta ne mwana wa muthaka responsibility tumwera wekire mwari wa itha mimba menyera ndamweku ibo ndo kuona mantu maingi yakareka na tuketha tuna case court issues mantu ya maingi bange bakabungwa obukolele in the society mwanga thaya turi ari barabara thoma bonde uti mwari ukuro nturene bonde bakuro outside baita wapi. Kwa hivyo inamaanisha batu tusiere atu babome lakini twetiwa na siake nturene mboisi cietu ciaurire cionthe kagwe muntu ukoroi muntu utithomi nawe na thomi line ya rume ne kama tambeo
so line wiki ya kwinama ni kuona nya community kwinama ikuona ni antu akwinama ikuona ni antu batikuo rukono ruru rwa mwanya ndwitite nthaka aije tonto umuno bakubuthiria amwanu a muthaka kana uthaka abwake no ende na moroto gwa kuonaniria ati mwerekera ura mwana wa mwiji ari nao ti mwega na kinya ukathi na mbe na ukara ugu mugongo ukaithira utathiete na njira aimbega kimeru mutane iwe biake para bonda totana toita ngozi lakini tokolo tobati utana akili pa torana aranja kwa tuweka ibatani lakini batena bio so no yeye to na bio in the name of mutane into bibio tuka yani tukunganga na mnoto ndato to baina ndaga na kinya we muthaka kendo tano to muthaka ko na kintu kimwe kwenda umenya leo tukongo we muthaka kana we musieri okuwa we na muna muthaka kintu kambe to likithomo thai mutane utwenwe imuntu teno nambi where do you expect mutane uyo abwithia ibonto kuona mutane no tanirwe atina bakuthithia akaiya baikibiki akaiya miraya itha no bakuya ng'ombe kwa hivyo kuona society on there ni thineneri the only thing ire tietu kuno mutane uyo mwana uyo ku the boy child unless you empower him on education nirio akomba witethia nethro ai mutane uyo ntubiawe nikenda tumba kuinga mathina ya yonthe turikana kire gichunche ikerogonoro kya biere nkuoneria aranyongo iromirite na bora kuthiete na mbere na kwithira manto makiangaratana kuma Gebe North Beton Class Chabare Katho cia mwanya muno kiewe mutegeri na kiebonde barabomba kwithira be kinyanilia ndeto cietu cia weru tha mwanja tukierwa ringa kwendera kaita kia unimbe twa winio kinyiro